Ka District Congress Committee jangka Southwest Khasi Hills sa kabede bagajin penkrek election MDC kabanlong ha kesenam arajar arpusan. Na ka arpun reo langrin constituency kelasai doba per dan nam rengat ubanya konik election MDC. Kat kum gajing penbena no ba kan pam V Karlingdo President ke District Congress Committee uleto bahadian gajingnya tai ke basani bha da kowe ke sur klerai lang ban peniang ban pha tang kowe ke kerteng kata yo per dan nam rengat nagasnong nong na nong kadat Southwest Khasi Hills bat wabat ru como manager jongkan nangkiu Irat Sports Club. Uba perdon nam rengat udai ubla pendap ka kelas 12 pagajin kuliah bot udai ru nong kerjaan bahajan jong Martin M Dango MLA Barim karang ikor constituency. Cucu uba akan pam V Karlindo uliah ru bagajin pa ke kerteng jong perdon nam rengat kedehadian bakaran ikor Congress Committee kalarai hagajing yalang. Haga bedai pat bat ka mau kerwat constituency ne kaliang keseng kongres keladat ban pendapat ba eu ba medal sing lingdo kum kertong banekonik election MDC kaban long haga senam banwan. Don katahan jongi bangala don mentala bunsna mah kanega politics te ngapai kibun ba kijinduna haga konsensi kijongi kan lada pipet keleng saudong he lada pipet lada kadai sapo boda na po oblan ani stage kan wasang bito rei kijinduna te kibun rei ngamla ban promise na lada ngapoi sakathong ba anla ban perulong lebih parah rei jing persan kalau ngoi ba ngan syakri ya ka konsensi haka jingla berarti kor bor tengah syakri ban penuha ban pensutu iki pada bat kejing dula te kabun apa ka ran kor konsensi kecil ha po parti ke naki parti paper mbeta ni kecil maju kecil mi jo tamu NDC jo ki kongres PE ki UDP ki NPP wati NPP rolling ni kile ni nagalen juni nimlan chupere ye ha ko wati jimi nimlan ji nomor 2 apo juga apo orang makruh konsensi mau ka kongres hadu mutakra khai marka jimat penyaso nak kalian jum iba medasim suai ka NDC suai ka election jum tausnen ka lai musim hai ki notai juga parti but ni kermen ba kani ka NDC election ni nomor 2 nak kalian jum iba medasim uladi keteng ukotong juga MLA election ajar apply uyo kumba 2000 tam kani ru kani kawai ka jum kermen nak kalian jum ba kani ke election MDC nomor ba negasi madu kotong teng bertani kini kawe kebor keba naklen juki paiba uki akwa ngai naklen juki na takada naklen juki juga blok kongres tu borak kata ki abad itu ba ni pabetan ni katen bar kata kadika unanimous apa ukuran kadi unanimous menapo juga ni dan unanimous kadi